Uyu ni mutito wa Aberdare uria ni kiguciririo kinene kia agendi kuma guku bururi-ini ona nja wa bururi. Ni mutito wa miti mitumanu na miruru. Nyamu cia githaka cia mithemba yothe o undu umwe na kihumo kia njui cia mai matheru iria ithereraga icigo itiganite hururuka-ini cia kirima giki. Icera ritu mutito-ini uyu rirehetwo ni mbica ici iria ikoretwo igithiururuka thiini wa nenda cia kiriu igitugiria afitha uyu wa KWS Philip Wesa ni undu wa giko giake kia umundu kiria we mwene ekaga o agiteithia tu no gigicoka kumurehera ngumo thi yothe. Na niguo kuingira mutito-ini uyu haha niho icukiro ritu ria mbere wabici-ini cia KWS kuria turacamania na Philip na aruna ake makihaririria kwambiriria wira wao wa o muthenya. Tukambiriria thabari itu hamwe makiria ya kilomita 50 gutuikania githaka giki kia nyamu o nginyagia rũĩ-inĩ rũrũ rwa Chania, na Philip agatutariria uria muthenya uyu wambiriirie. Walikuwa wamekuja wameorganizewa na group fulani inaitwa Young Farmers Group of Association. Kuona ngari itingikira haha arutwo othe oro undu umwe na arutani magiathwo maume. Nilikuwa nimerealize kuna mwanafunzi mmoja ako na shida na nilirealize tukiwa kwa gate na huko. So nilikuwa nasema wanafunzi wote washuke nikijua kuna mmoja wao kwa gari haezi shuka. Ona akimenyaga ati Deborah ndangihota gwitwara kana wheelchair yake guikuruka akiuria arutani ake mamurute ngari-ini no ihinda riri riothe no gwicurania ecuranagia uria egwika. So nilibadilisha nini yangu hivi alafu nikachukua mwanafunzi hivi na nikambeba hapa. Thabari ya Philip na Deborah ikiambiriria okuderu wa njireno oro undu umwe na honge cia miti no kiambiriria kia morito ma thabari ino. So nilikuwa na mbeba hivi tunainama hivi kabisa tukienda. Kumana na urito wa Deborah thabari yao yari ya o kahora na ona rimwe makaba kunairu niguo mahuruke. Nilikuwa nimevaa uniform. Niliona yule mwanafunzi ajue tuko naye. Nikimkalisha chini pia mimi nilikuwa nimekaa. Na kulikuwa na matope. Utendero wa njira ino ni ugwati munene na uguo wira munene wa Philip wari gwikinyira na muthia thutha wa kunoga kumukua na moko akimuigirira mugongo. Mali kulikuwa na challenge sasa ni hapa hii kuteremka hapa. Lakini kuna mmoja naye alikuwa mbele yangu. Si kutaka aniache because unajua umembeba kwa mgongo. By that time una hema, una sweat. Muthia magikinya kirurumo-ini giki gia Chania na gikeno kia Deborah kitingia hithikire. So venye hiyo wave ilikuja ikampiga hiyo maji yenye natoka huko, huyo msichana akasmile na akafurahi. Nikamwambia hiyo ndio raha ya Chania Waterfalls. Kwambata na guikuruka ikinya gwa ikinya ngathi thutha wa iri ingi na hatire handu Philip atiganirie muruto uyu o nginyagia kumucokia ngari-ini haria amurutite. Kuringana na Philip, gikeno kia Deborah gitingia kinyanire ateyoneire na maitho make kiria aruna ake meyonagira. Aliniambia neno moja kabisa, Mungu akubariki. Juu kama sio wewe singeliona hii. Kwiragwo weka wega ni wewe ika. Na thutha wa mbica cia Philip na Deborah kuhuja andu magicokeria Philip ngatho ni giko giki, ministry ya ugendi guku bururi-ini ni yuritie ruhonge rwa KWS gutuga Philip na njira ya kumwambatiria ngathi. Riri nayo ministry no irathugunda uria ingituga Philip amu giki kiari giko kia mwanya kuma kuri afitha uyu na kuria maafitha angi ruhonge-ini ruru makinyukirie nginyo cia Philip Wesa. Ota arutwo aria angi mokite nao itanya ria Deborah riari kwirorera uthaka na riri wa mutito uyu wa Aberdare no ona thengia ya moruto maria tunganire namo ainukire no thio mukengu ta arutwo aria mari nao handu-ini ha Kameme TV kuma mutito wa Aberdare. Njitagwo Ngina wa Wandurwa.